Besigheidsstudies, business studies. I am Ms. Miller. I am the subject head of business studies. I've been teaching at Hermanus High School for 13 years, and I have been a teacher for more than 20 years. Ons tweede onderwyser is Juffrou Harms. Juffrou Harms gee al sedert 2002 by Hoërskool Hermanus Besigheidsstudies, maar sy het ook al jare ondervinding by ander skole. Which careers need to take business studies? Can be anything from your construction worker to your athlete, jou besigheidsman, jou bouwer, jou mediese professie, IT, onderwysers, you name it, jy kan dit neem. Enige beroep moet besigheidsstudies neem. En hoekom sê ek so? Because most of this 21st century skills is covered in business studies. Problem solving, decision making and creativity. We teach you different techniques for creative problem solving. Business strategies, how to overcome challenges. As jy kyk na people management, koördinasie, samewerking en onderhandeling, werk ons met spanwerk, konflik en veranderingsbestuur, stresbestuur, HR, legislation, Labour Relations Act, emotional intelligence, self-management, stresbestuur, finansiële bestuur, critical thinking, cognitive flexibility, also part of self-management, all the different case studies and business studies. Diensoriëntasie gaan oor burgerskap, korporatiewe maatskaplike investering en verantwoordelikheid. En dwarsteer dit alles bring ons die besigheidswêreld in die vak in. Wetgewing vloei deur die vak en ons glo elke skill, al 10 die 21st century skills wat hulle geïdentifiseer het, word in ons vak aangespreek en leer ons vir jou verskillende vaardighede om hierdie vak te oorkom. Besigheidsstudies, die vak vir die toekoms. As jy dit nie het nie, skiet jy jouself in die voet. Kies besigheidsstudies. Choose business studies.